وانا من так, Джоном Сергеем, да, Тимофей, Володя, задвигаем, пожалуйста, коридор Пенигина, задвигаем туда. Готовимся к съемкам. Осторожно. Так, вначале надо скамейки задвинуть. И манна. Задвигаем в начале скамейки. Хорошо. Еще, ага. И третью часть. Тустыгын олақ істебеппін де. Жеті үлелер хамнастар көрігі күрдік, тустары болбаққа, бары салаға барытығар балылар, оны бейім антан халғы кәпсетибітігер істен, үйретен ихияқпет. Так, пал. Қая пенегін де. Бәрі бұкем. Афанасий Иванович, манна Барбара Афанасьевна, манна каляган.
Тимофей, этот сюда задвинуть надо. Люди же туда попали под этот. Надо поднять. Николай Николаевич, туда подвиньтесь еще. Вот, еще. И там надо вход. Все, тут больше не ставите, там ходить будут. Так, все. Ага. Вот сюда еще. Все. Ага. Так, технические службы все готовы, да? Через 3 минуты работаем. Білем беш үйемкабыт сағылына лігіне манна бұ үлебетер қамнаспытығар белергі күрдік мен общественный бәрәдігінен үлебін оңырабын. Үйнегіна манна Иван Иванович Данилов, Афанасий Иванович Заблоцкай. Оны манна бұ строительный аты ерген кейінің түріттәбіт Александр Крылов, Бомия Дмитрий Петрович үйренәшілері. О кейіндер болағына Дмитрий Петрович күрдік, әме тулаяқ, детдом, интернет оғылырын үләғаланлар, үлеләті қамсата хүдделлар. Оның строительный рынок бары қарабыллара, қомыйыр жонлара үлелі қамсы хүдделлар бет. Бұл бәйті француз, омық, қағанері өймекан ұлығығыр кәлен қалбыт жонлартын түрен өскен қалбыт Тимофей Брау деден. Кельманна. Тимофей и Владимир, иди сюда. Тохсун тыстыгынан мақтаны хенгере. Вот это у нас самые главные люди, которые... Владимир, иди сюда. Владимир Ивлев. Тимофей сам родом далеком из Франции, но так получилось, что стал сиротой, воспитывался в детдоме Уснеры, потом здесь, в Якутске. Владимир Ивлев сам Нижнего Бестяха. Тут очень много национальностей в дружбе работают. Я хочу сказать, что ученики Дмитрия Петровича Коркина продолжают его дело. Они всегда внимательны людям, которым нужна помощь, поддержка. Сейчас благодаря руководителям строительного рынка очень много семей имеют свои рабочие места. Давайте мы поаплодируем Ивану Ивановичу Данилову, Афанасию Ивановичу Заблоцкому и человеку, который сейчас среди нас нет, Александру Крылову, которые организовали этот большую империю, строительный рынок, строительный дом торговли. И они не только торговлей и бизнесом занимаются. Это 400 квадратных метров строительного центра торговли является достоянием для духовности Республики Саха-Якутия. В этом выставочном зале проходит много исторических событий. Я лично здесь провожу большие проекты «Жить и работать по-коркински». Второй проект у меня «Здоровье нации». Это вы знаете прекрасно. Гурий Иванович Турантаев, народный целитель, который лечил даже олимпийских
чемпионов. Из его рук выходили здоровыми и выступали на Олимпиаде, занимали исторические места. Спасибо. Давайте мы аплодируем нашим мальчикам. Тимофей, мы дальше работаем. Я вас жду в час, чтобы все это быстро на вторую локацию поменять. Спасибо большое. Сегодня на этой выставочной площадке я еще хочу рассказать, что река Лена – это главная река нашей жизни. И в этом выставочном зале также мы проводили 10 дней выставку «Река моей жизни», которая посвящена труду сегодня здравствующему учителю по профессии, основателю музея образования в Булунском Улусе Семену Семеновичу Шамаеву. Мы ему здесь посвятили выставку. Он еще в 6-7 классе мечтал, что как житель Якутии, как краевед должны, значит, он прошел реку Лена от истоков до устья и посвятил свою жизнь. В 6-7 классе он своей любимой девочке Ире говорил об этом, и они потом поженились, и к 70-летию своего мужа библиотекарь села Кусюр Булунского улуса Ирина Ивановна Шамаева сказала своему мужу: для того, чтобы ты достиг свою мечту, продай наш дом в Тиксе, на эти деньги езжай в Иркутскую область и пройди пешком свою мечту в Иркутской области до границы Якутии. До этого этот Семен Семенович Шамаев, который организовал проход в Булунском Улусе, детей учил к настоящей жизни. Они в любую погоду запланированную работу всегда выполняли, переходили на переход и в пургу, в стужу, и в зной, и в комары. Почему я пришла к этому? Я хочу сказать, что наш Дмитрий Петрович Коркин прошел школу жизни, начиная из Булунского улуса. Совсем маленьким ребенком он попал в переселение у себя на родине, и, значит, уже в детстве он знал, что такое голод, что такое холод, что такое суровая погода. Так, это я, значит, для моих мальчиков, которые на разных национальностях. Сегодня мы начинаем свою работу. Радомир, вы готовы, да? Дякунды, сахабатин Аллахтахтара, бихи-бигун, сахасирин строительный атылыр, кинигер, үләли хамсы. Хылжабыт, манна бихи-бигун, Сүйрбәйі сол үйе чолу кехетті Дмитрий Петрович Коркинға түрәбіт күнігер бары болар бүгін тағуын өз сағын толыды. Кені түрәбіт күнігер аналлах ехерек кепсетіге үңіран олар обыт. Аны екі түхінші сүйрбе өз сылға бігеге үтек кехебет тағуын 5 сағын бәлетір бітігер. Бұл үләбіт қамнаспы барыта архивтан көстіуға, ехеге ме 2 хыл қырытық сасқы тәбіллеға, Кенеттен кене командатын, кенелетін қамнағын бейі бүгін күйіске көпсетәммет. Бұл үләбетін қамнаспытын үтек бұд. Әппетім көдік Дмитрий Петрович Коркин өренәтшілері бары салаға барытығар үлелілер. Бейі телевидение бұтығар, журналист Олег Марков салайыр телевидение тығар. Білген пультка режиссер Радомир Томскай оларар. Кене тренера Дмитрий Петрович Коркин өренәтшіті. Дмитрий Петрович Коркин, государственный премия лауреата, Прокопий Семенович Иванов. Прокопий Семенович туран көддірері. Так, бір өренәчеті көрергі күрдік. Режиссер едетін талбыт. Онтан бір өренәче қомайы қиын. Бүгін бейік әккебетер соқ. Бұл строительный аты әрген Улахан империятын тәрі әргөлеләбет. Александр Владимирович Крылов атын санан ақтанағы ұқпыт. Білден тұрар бұл кені әме Прокопий Семеновичке веремет. Онтан Афанасий Иванович, бастықы тренері Дмитрий Петрович Коркин өренәчісті Федот Мигалкин. Федот Мигалкин. Онтан Иван Иванович Данилов, ил төмен депутата, тренері әме бігеге бұл олимпиеспыт. Александр Николаевич Иванов, бірге веремет, оғы сағын доғыра,
Игорь Иннокентьевич Черкашин болар. Онан бу Дмитрий Петрович Коркимут өренәшчеләре бары салага, бары илгәгә, кеһи агыс кырылак болуктак, кылысты кылбаңны даяктак, үелер үрдүнән кардылан яктак, кеһи килбеннәк болуктак тен Сергей Степанович Васильев тылынан бии бүгүнгү мустубут өрүләк түгән митен алыбытнан агабын. Дебии бүгүн бары билебит, Дмитрий Петрович Коркин өренәшчеләре, краеведтар, историктар, бихатта бутар манна физико-математическая наука кандидата, бихатта бутар манна государственный служащийдар, учуталлар, инженердар, ойур үләһеттере, ас эрген үләһеттере, туту үләһеттере бары баллар. Де бүгүн 93 кытнан бу краеведческий музейга Бега Дмитрий Петрович Коркимут олара хаджибыт партатын Леонид Николаевич Спиридонов министерство атыттан музейга туттарар түгене болар. Жара Леонид Николаевич эхеге берекаскетинен быйыл Михаил Егорович Друзьянов салаячылах улахан экспедиция терилибите. Бу музей выставкалыр салатын салаячыта Марьяна Васильевна Стручкова я бахалыста калин парталарга таттыгар. Михаил Егорович Друзьянов беге сахабат сирен спортивный бу манан партаттыгар турабыт. Манна партаттыгар. Жонан бүгүн Дмитрий Петрович терабит күнүгар. Кини келер үбилейдерин көрсө. Үтөкеннәк быһымайгы эге харакатыгар ахар. Исторический кем кердис. Тоғылары бол бұқытнан, еті істің арды болуқтын хеқа. Так, деп астатан тұрын мен кәпсияқты ақпын, төһә кылларынан түрінгі хоғыстық. Так, түнді... Не на ропот. Беги. А то Михаил Егорович Косярик мы-то каддак кен экспедиция живутын. Толком матул это мне каберли поллана татевит. Токенде Александра Семеновна, Александр Николаевич, Павел Павлович, он оттан бүгүн манна бу терәһеңә кыттынылар, ветераннар, спорты сәңәрәчеләр үләһеттер. Манна хырдыкка киреһән. Бүгін оттан беге Дмитрий Петрович Коркимут төрәбіт күні оны бары еттен Серген Тұраммут онытта типабетнегар білген себекки онытта кейіне ақтан кәлі бет. Ол күрді ғытты бүгін еме бұл Татьяна Афанасьевна сюда учи выставку кирәне кален оттырып. Мен бастыкы кирәне җибетем китмәде. Ушуларда бастыкы кирәне оттырып. Орнотон агай хогысыта билген көрдөк выставка вот Султан Сулатан ер улуг бете. Бете улуг музей булып бутен тихм бары. Онотон бу үле өшө даганы сайда турдун манны келбек бу историяға кирер, оннаттан жаңға сәргеға бейіребілі олар үлі қамнас өсі дағаны ұлағата тұрдың ден бағасын ауын өтеуін. Мұна Татьяна Афанасьевна ұлған мақтау бұтын тердебет. Афанасий Ивановичқа, Иван Ивановичқа, оннаттан Александр Владимировичқа. Күнірәқа ұлған бұсағалағыны өйенлер, оннаттан тәриенлер, күйіс көме болылды, қан мақтау бұтын тердектақ бет. Беге, бүгін аттан бұ Михаил Друзьяновта барыннар, мұлын ұлығығар, экспедиция ораннар, бұ Дмитрий Петрович көхүй кемегер тиен онны осколаға үйерінен бұ партаға олырын үйеренмет, ол партатын аттан илче кәлілер, оны беге аттан бұ Министерство спорта атыттан аттан тұттары бұтын көмілі. Бу торжественный туттарыны бастатан туран Ярославская атынан Саха музейин
выставкатын салатын себедисее Марьяна Васильевна тутар деп алыста. Бары 90 музейга бу төкендех экспонат бу хачытыгар таарда хөбите болла ки сынатын сатан сурыйба полын яга сылтан сыл барын истеган айы. Онон же улахан сыналар белеги сахан орота бары келен көрөр Кровеческая музейгар. Онна бу договор бутыгар этен турабыт чурапчын интернет осколата выставка тереригер кая багарар кемге серенен хрустал тас кудук тиен иже жактактар ден. Онон бу сүнкен экспонат саха еригер келен государство литигер киреринен. Өтө күннен бу Татьяна Афанасьевна этерини кыжыктаганы бу олох седех экспонат келбитигер бии сүддаган ден өрөбит. Онотон бии фонда бытыгар Дмитрий Петрович бейтин наградаларын, тутта хаджыбыт малларын, документтары ме кирен тура бу выставканы көрөрүн. Таңаха, тутта хаджыбыт маллары ме баллар. Бу турар Александра Семеновна Коркина туттар бут ма. Бу партаны сырдатар кана бихи манна бу туспа местен даңор буппут, манна улана барда хорулла хаджар, экспедиция хада уллебиде хада көтөн келеннер бу мана бу хантан боланнар, манна жокуска корака калбете ме сырдаталлар. Аннатон бу республика бүтсүсалган чарчетинен юбилейда хылга бу эхилүктен эбит. Онна булана музей бит Николай Дмитриевич Бугаев салаталар бихи музей бит үлели хиджабыт ыяйы хас бидди республика бут улустара барыта бу балаган ийин хүрбекки хылгардылы бары көстүөктээхтер билигин Өлөкме улуха турар, онтан булу набый калияқтақтар, ол оннук жокускай коратынан бейт үміктіөқтақ бейт. Бу парта қайдақ манна кәлбетін тұғынан коллегам бу выставочной, экспедиционный выставочной сала специалиhe бәкке білер кехегет Михаил Георгиевич бәйті кәпсияға. Сценарийге әһәмият етиләр. Вот. Жонан наха хуннеге тем суа папалаш бахаста маннакалары бу партын агылыга ол минере ол батак. Вот. Бу партынтан ите бары бетбекке курдук. Отын саңатыгар басап келбите булунтан ол булунга кучутта тиеннер бу парты буланыл буттар онна манна басакы буттар. Бу кереске деңге димтеп турус коркун öğrenmite. Onu bu kinolor bu partide turar, onu hego tustuklar, onu sparsımında belağıt tu diye. Onu istem barın ondan sırazıttan bilet bulan, söyleyem barın. Ministerge kirbitim, onu minister bar devite. Onu tenite tuhuna hüdde elbaq etilinne sorulunna, bu hüdde ağıraq doyduğa dimte betürübühü, üpütler evet, mehanır etin bulunga diye. Ondan bullağını bulunga tibitlerinin 100 kilometre dahirge bir kanska kıtıtıyor, hotak firmağa bu çorapçıları nağırlar bittiyenler ondan dayarkalatı pıttar. Ondan tiksitten bir tülyotten 2 çasayın nığın namın diyenge ondan bir tülyotten anı matuarkanan 5 çasayın nağın bu kereskil diyenge tiyağın. Ondan bu manna batta köste turar. Ondan ağlanmarın bıt tiksiga kalemin papalayız kalen hücerim bilen bu barokot kapitana tost inçini kajabita bu koraklı jabber tuak onun nikahne bitti bitti ondan papalas kapitim ki bu parta kelle manı jahay der onu papalas eti kapseden bu partanı buluntan jokuska gel baska altar buta ondan bir kelas bu parta manna gelitiger ulakan bari bir gülleyat diye kumbarın Bastan hanabıdım tıkırı partını kötüren barımın kıbınaman kelimdi hanabıdım akarısı oduttan takatı hoğunan tutarılı onu oyurgu hacdan hacdaktağını tuğunan da turan bakın ondan ki olatlar tuğaktağıman temekhiyoruz bihim anı sögemmet tuğakal lotkay cebit deydiler onu batılla bıt barta mar o senin ol dervin esten kalbıt onu cevu otta sögen ağalanlar motoruna lotka ağalanlar onun bu manna kelle Unuttan kedek çorapçıya bir yapım var buldum. Yöremde de skola var. Direktörü gitti kapsitalı buldum. Gülüp
Николай Николаевич гытта. Вот. Онтан манна кабитингинна уникальный экспонат баши ханада бару хоқтақ. Манна республиканский музейге туруқтақ, жон сайгы көріқтақ. Ол но чырақчылар. Копиятын олына дебітті. Табиятында туруруктар буллади. Четинник, Григорьев Иннокентий Юрьевич бирикәһенән баран экспедициялән кәллә. Манна бигене зум площадканан булунулуын лохтактары сахайры лохтактар бары көрән баралар. Онан манна кәлән кытталар җаннар 90 тәһеннән Михаил Егоровичка онна кен экспедиция тегәр кытты бу җаннар бутыгар. Бараларгар барга мактал булган Осиповка, Гороховка, Кальной, онна Бурсапка бараларгар мактал болдун ден этекпен багарабын. Михаил Егорович билеген бихи класс тете. Бу бихиге үскеге бир класс бу. Дмитрий Петрович Коркин осколатын онно кине атын лаликете спортивный болаликете школа интернат ете. Онтан кенники спортивный школа интернаттен эбилдибите. Бу бихи ылка келе чөдүк турунда. Тыйынча 900 хетте 10 сыллак выпустар турабыт. Көрү. Бу бихи үскеге Манна дагатан этекпен багарабын Дети Азии андойдута дирекция 2 төгүлүн Михаил Егорович директор дабите Павел Павлович Курук главный судьянын лабите мен отта культурный программага честектик хагаланыгыттан бу манна терилер кемигер үлелен келдим. Оттан бихетне классниктер бут болороллар көрөгү курдук Павел Павлович Михаил Егорович баран оларны разы көстөгөт. Да. Бу бихи класс пыт. Олимпиец Павел Пенигин клаха. Тыгынча оторун эле баалыста. Тыгынча 907 онсыллах. Ой, мен эме выпускник этим. Же бу бихиге бу хорокпут келен турар. Бихи сакка серин арас муннуктарыттан келен битер биппит. Буларын камсыгынан тебестен бихен сылбытын браник табака халбыппут. Онон бүгүн 2 бу эбет кенеттен Олимпиец Павел Пенигин танал көрсүү онна кене классниктарын көрсүү болуға, онна бириңник онна кепсет яқпет. Онан билеген бейі бүйіңі үйеріләқ, үте түгенметін. Дмитрий Петрович Коркин мұт, үйе атын үйеті тиге, экспедициялар өссел бей тұрдынлар ден әті яқпен бағарабын. Барагетін бұл сүнкен ұлған экспедиция тиен бу Дмитрий Петрович Коркин партата үйремет партата келбетинен этитестинеге гаддалибит Министерство физической культуры на спорт атыттан оннотон түмүкке Александра Семеновна аттан бейги багарабыт кини курутун даробай сырыттын атору юрбе сыллакка Дмитрий Петрович Коркин 5 сылы болуга Антон өсө 100 сылы болуга олону гадылаттан үчөйдек Кераманытек, бейтнеттон, араңатчылы, арчылы, үчедік дұровайдық сырттынден бағасынан теле. Мақтал. Жаретті білеген бейге бары чурапчы, 9 тамтаддағы чурапчы тұғынан үріні гимнист еқпет. Маны бұл созвездие МВД ветеранлерін ансамблын сылыға. Бұл үріні жон жағылы хүрі бұта. Аны кең туттабын мен убайым ола Федор Гоголев мелодиятын айбыта. Онан бейі білеген чурапчы тамтара арсарға атырдыбыт. Үс олимпия сүйінен мастердары еппет. Үте тамтар тұғынан ұрыбытын есте қайын. Максим Амосов денде ата долохана рыгыппыт. Дере ылыр Максим Амосов. Yakır sigarı göleyden girabıttan üleleden Mevin taptan migin baca kigimid bar çurapçı Katın aradak, caran aradak Hampa solko alastar aradak Ottun mastınım narın namçı Ol min doydum çurapçı
бый чаттарбыт андайдуга атырдылар оюнар тыз суруячы өскүрсире бар чурапчы хатыңын арадақ чараңын арадақ хампа толко аластарадақ оттун мастын нарын намчы ол мен дойдум чурапчы Верах били кыхатыгар сыралан веренен били төрдүн барытын билбетсерим бар чурапчым катыңын арадақ чараңын арадақ хампа толко аластарадақ оттун мастынын нарын намчы ол мен дойдум чурапчы катыңын арадақ чараңын арадақ хампа толко аластарадақ оттун мастынын нарын намчы ол мен дойдум чурапчы ол мен дойдум чурапчы МВД ветеранların ансамблы «Созвездие» көрсін. Бұл «Созвездие» ансамблы бігі Шурапчы интернет осколатын томторугар оғыз аспыт. Иелі ағата Константин Платонов, Анна Платонова школа-интернат үліхеттері. Бұл көнер кыстыра Галина Константиновна. Бұл үйті өкен Үлене қамнағы салайар. Онна Галина Айнеген Александр Хеміне көрген бағарар бағасты кірдік таққан көхінері. Бұл өджер. Александр Семеновна бүгін бұл ансамбл әйеқанан. Беге таптыр кейбет Дмитрий Петрович Коркин түрәбет күнінен әйеқанан үрі аныр. Істеқайын. Созвездие
МВД ветераннарын ансамбла. Мусорон Салаячи Галина Константиновна Платонова-Баишева. Полковник внутренних дел. Мен 1916 сылаға чурапчы спортивный интернет-сколатын битербитим. Бу сыл эти бары билергит курдук белие түген бу спортивный эгеға белие сыл. Тынча 1916 сылаға бу беги олимпиастар быт. Улу Коркин итиллячилері Роман Дмитриев, Павел Пенегин, Александр Иванов, Олимпа Чепчалыгар, Олимпа Педисалыгар бирге тақсыбыт сылларынан биллер. Онтон ол сыл беге сколаны бүтерен олық кен артыгар аттамыпыт. Бу беги тёрдон бесыл бытыгаранан беги вупус бейбит кинегебитин дороба сколам ден аттан бечеттеден тардыбыт. Онна бу келер неделяға үйренмит кыхабытыгар тиен кинегебит презентацияны тыхтақпыт. Онтон бу ақсыз чығылаға бу выставка салатыгар беги кинегебитин келеммит эме туруаран кепсен ағықпыт. Коркин осколата ден, тустур осколатын аттылар ден болбатақ беги қанлық көріңінен жарықтан мұпытыттан, күйіттан олуттан тұтылуға соқ. Бұ осколаға үйренеммит, Коркин осколата бұт ден аттына бұт. Ола бетер бегіне оскола бұт, олығу таптырға, үліға спортқа, олоққа барықы хамни бұтын, барықы ақпытын сүз бұрыған берен тұран ләлерге үйерәппет, иппетәбет. Қанна да болар бұт, қая да көлөне, қая вупыз жоно, бейгі мәлжі бір түмсілі ақпет. Онна бәй-бәй бітігер өйебіл бола бұт, бейгі интернетчіктер бет. Onun kırcık dağını, Korkinni olaroqqa, Korkinni ayaqqa. Jamaqtal. Galina Konstantinovna ansamblı üstüde gülüldüyağa, bihi taptallah, Aleksandra Semyonovna bud. Bu eyyahan anna buyuruyor. Bihi o jammet, o betirevis diller. Billen turar oğlar, çorapçı, internet tomturgar, köylürdügar turar. Kölge varamı çekimere ol ite saşalak var ya anginde barı ben cima pakomak diyeyim barıca çividanyalı barabıt. O çividanyalı takpıtına olar betirevis diller. Paralar barı köylürdünden köle diller. Köylürdünden sürdeh kere mesönnek upuhum battaktak Aleksandra Semyonovna ohun suğuğun namılıtan bu xamani her bolar. Kinet tıgar jarıkka körbetak sireyik göster. Kahan dağını külbete bolucu sanabı Dmitri Petrovich Korkinmit. Aleksandra Semyonovna tanattıgar karağa çoğuluyan. Dete barta sırdan. Onun ürün interviewla hacamını itabın. Aleksandra Semyonovna en yakad Dmitri Petrovich tügükev sireteyden. Aleksandra Semyonovna der o keni bilite den elbek bollağa diye. Teatr den, aras художниктар ден, арас үтөкен искусстволы хеттерин, андойду бары музейдерин ырытарыты биттен. Оннук бихеха жикти, элбэх үйереға бербет үтөе жоннор бут. Эми жон болан таптахан, бәбәлерин көрсүхен, жоллах ел болан оларон, оғаланан, уруланан, сүйінен ақсаннақ чулу спортсменлері ейтен, сақан ұротын автономиятын көрсөр улахан историяға, кығыл көміз букванан кирбет, Korkinler cekergetteriger uruy! 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 Bir onluk interneti ayxallap butkihinen bolar. Bege Olimpiska şampiyonut Pavel Pavlovich Penegin. Barata Mekkeden barı beste jomut, manı muhunut. Onu hama Dmitri Petrovich Korkinga bilgi trener bitiyor, uçtal bitiyor hama çoğu jonlar manı var bit. Aleksandra Semyonovna sağlan, gergenetten köyütten. Ona bu uçtalı Maria Georgievna bugün bir hikaye kalan sürpriz oldu. Kim uçtalı üret 17 hasta Maria Georgievna.
Жара. Билаллар да 90 көрдүк тыстыгынан эти, биһиге Мария Георгиевна. Дмитрий Петрович Катык, бүтүн үйрөтө а, хажыбыт киһибитен. Ху инне турдун. Интен тылы тияга кенеке. Ага. Я көрсәң кебен. Просто был уникальный случай. Того это состав Мария Георгиевна он был би учил бытен Дмитрий Петрович кини юрепит хаттис класс. Он вот хаттис класс юрепит кини. Булун боргонугар хетте класста осколага кени ол осколда битерер сысылыгар тыгыча 900 төдө наңсылладака 7 класс битереригер онну бир сыл үйреп битим 7 класс битеттер битим Тебинден Ай персонально. Алар. Ага. Ата кылгастык этер боллаха биги учил бит Дмитрий Петрович Коркин биги тренер бит бастадан туран кии бытнан улокко туруктак боларга кини оннук ипит үйрепит эбит. Бары чемпион боларга улокка бары тустуунан эре оларбакка именно миники улокко суолларын бу сакайригер үшүгө уруктара өлүяктара камсыяктара деген кини оннук ипит үйрепит хамы сүрүн күйө онну атар. Мен этиякмын багарабын холора ол 6-10-7 сылларга бүтүн республикаттан районнардан бараттан Дмитрий Петровичке үйөнияктарын багаран тустук болактарын чемпион болактарын багаран бары күйстеак тетиенак школага баппа тоголор бары келелер эте. Олары кини этерге ылы мөхпөт эппетерере бир мостанан камтыр эте. Онну кини күйстеак нуктаак, онну күйстеак энергетикалак эте. Онна каннагана кини кыйра жерин бий көрбөт этибит просто бета аурото онну күйстеак эте. Онтан кинияка үйөрүнөн ачылдан үгүстер үшөй тренерге төспиттер өсө халгы сайдыбыттара. Онтан үгүз элбек ого дойдурут тиеннер халгы үйөрүнөннер үдө үшгө лехет болан таксыбыттара. Ора медаль 2 өттүн аңарын көрөр болакка очолордага кемге кырага даганы очорго костаран кыраты кулиганнан баппа бола күстахи тетинехи баппака оннук туакат түһен элбаки очорго эдерчет хайыга олор эте. Ол ону буабыт самай сүрүн кини күйө онну хата диянмын мен. Дин сыналатак мына. Онтон бияка бу Александр Николаевичка, Роман Михайловичка, Прокопий Шестаков, Николай Захаров, тондондук тоқтарга барбытыгар бейбит күстеак өрөп бүтүн сайыннар быт эбит. Кини именно бу сака тустуутун айбыт киебит. Бейбит туунан бочар бытын, бейбит күстеак өрөп бүтүн эппит хамыт күрүйтүн бартын хөп түбенер кини научный подход көрүйтүнөн бигини онук бебете майгынават бебет тустубуту бу Александр Николаевич туунан технический атын тустуулак Роман Михайлович атындык стиле аты тустар менен туунаннык хапсайдыр куту атындык тустабын. Ол ону кини бияка аритталабы дебет. Ол кудук сүйүнөн ону бараларын хама күстө көртөн арибыт күйө кинияка мудырга онну хатар. 2 сөттө. Онтон бу коракка кирен бу Афанасий Егорович именно беги спорт комитет председателя Кадыров чуакын барыбын. Афанасий Егорович Алексеев билен кини тылы тияга. Афанасий Егоровичке беги макталбы сүгүрөбүт улахан именно беги Дмитрий Петрович мына келдерен онно спорт зал туттаран, онно бу офсет туттаран, мына үйрөтен олоктон мантан салгы сайды бар быты. Үгіз эдеречеттер быты. Беги бөтірөбіс бүт, беги учитал бүт, үйеттен үйе тоқары тыңнақ болуға, доға яқа
кені күддік сақай егер улахан сүнкен оңырын оңырбыт үйелеппет кейі ақсаннақ болар, балдар гына ман ақсаннақ, қора үйе бөліге Алексеев бар, Чурапчы бұл Дмитрий Петрович Коркин бар, еті күдік самородактар балдар. Ол беге өскетін бұл инеке түнкөрі болақпына, нар инеке бітен сайдебітін көрі болақы бұл Леонид Николаевичка білген беге Министерство спорттың маныгы заместителер туайын әтеқпін баруын именно беге төе түргенлік бөтіребіз үйеретейтен түргенлік үйертебет тағына. Оның түгібітін түргенлік төттірі ұлыннақ бұтына именно қатылан әтебен. Сақабы тұсты дейінгі төттірі ол сол бұты кейдек бітіне ұлған кен айын солыттан тұран қалды бұд. Ол солғы кейдек бітіне беге инеке чемпиондар бет, олимпийский чемпиондар, олимпийский призерлер, андай чемпиондары түргенлік тақсықтары, кәлектері. Таланына олар балдар, әдір чаттар балдар. Олары таватық жерікті қанады. Таватық методикадан үйден еққа, сайнар еққанады ден мен еққа етекпін бағарымын. Тоғай еққа бәйін білеген японистер бейлері стилен тұта делдар. Иранистер еме бейлерін бочадырын тұта делдар. Американистер еме онны гей был, дан гей был, ай бұд стилен первый секунду последний сұсталар дей. Беге мен оннық бәйбет күште ғарып бітінен әрі қияқ біттемен әтекпін барымын. Оннан бүгін әтәкшілер бәқтар болу, мен наға ердім. Бұл Дмитрий Петрович түрәбі күнігер бұл білгі өмет атын классиктарым. Білейін нағына көстүйлері шүге, әдер. Шағықай. Bir yıl болу, елкін bir yıl болу, осқоны бітір біт. Хыл қонық түркені дейбін дейін. Конечно, үгістер біт, үгіст товарыстар біт, доғыттар біт, бейке кебіттен бар біттері, қамайы қиын. Но бейге үдді активна класс біт, между прочим. Әйгені кеті қоталы еқ бұтын сәп. Бейға бұл Татьяна Патна асемінді көрінді. Аджахай. Михаил Егорович, друзья, она... Пенеген көріқтіға тұрыма тылғын тімікті. Спидон Шестаков тем барыты. Аджахайда бейға чалқа жануал балды. Николаевичка кәрәкі. Каждый уникальный жандар. Каждый по-своему ана барты уникальный жандар. Олар onun maçımızda yaşam olarak bu da ben собой. Так, теоретически. Оны табу. Олар күтін шүртімен бағалысты эфир болы тұрар, олар күтін шүртімен. Түміктен тұран әтекпен барған бейге бұл, именно бейгені түмер, бейгені бұдық бір аник оғырыр бейге Дмитрий Петрович Коркин болыр. Onun Александр Семенен онлық олар, дұройды ғырыт, бейке кәбетер, маңдан бары бұдық үйері көті әжер бұтығыр бар болықтақынлар. Қарыстан бары шүйітті. Александр Семеновна доқсыны тыстығынан бүгін Дмитрий Петрович Терәбік күннен ағырды бітін тердебет. Оннаттан чемпион күрдік көріқтіға әджер. Ол ғынан баран бейі класс бір номинация қоттар ұлақ бұд. Ол күрдік білген мен тылы беребін. 1969 сыллаққа Олимпиада үрін көміс призерін қылаға бәғаға көрсіз біті, көпсә біті, онны мен телевидениянан, радионан, қағытынан хырдатар бар. Бұл класска 15 спорт мастера аңардас өрен біті. Дә білген тыл барар Олимпиада үрін көміс призерігер Александр Николаевич Ивановка. Кенелер бігі қылаға еті тоққа бағайын тұралар, бігі 13 мастер дақпыд, кенелер 15 мастер дақтар. Деушігай болбатта, бұл бірді класска 15-ті спорт мастера білген андойды тағымнақ мастердарға тәңнәқтар. Бастадан тұран, бұл бүгінгі өрі лаққынға Дмитрий Петрович Коркин түрәбі күнінен барғетін ететек істіңнеге ағарды лебен. Оннаттан
bir yörüte var. Bihi kendi biritten kalbıtı olur. Bihini tühen bir bakkeler. Bihi hol butun batıhanlar. Daha işi edin. Bihini tühen bir bakkeler. Halgı estafetleri ılan icahacılardan bihi. Hastakçanlar naha yörevit. Barıgıtıgar yübiley, barıgıtın yübiley gitnen ne kaddelibin, ona dorobay bolun, manlık, derhenelak, erçimnak, kırıhıbay, kahanda kırcımakka, manlık dorobay hicin. Şöyle bayi günü, kehitira bir günüger, manlık ulakan beli, günge üyere katamanlık hepsi terbit. Najiginan Allah Dmitri Petrovich Korkin angadasti bu bihigine bu biligena pal sepitin kurduk angadasti tustu gara bol baka olokko hüddak ulakın iskolanı berbit. Ol kurduk yine kolubur o bihige oskolaları bitirirken bitiger Joguskay korakka üddügürek halata ağayağıtı bir üniversitetere barete. Olihim bollağını Dmitri Petrovich Korkin beyetin ületin tuhanan, kini iyiten taharbutu olatların kinileri çiste profesyonallar kurduk, iyitelen taharbutu olan olihin kini olatların Sovyetski Soyuz barı koratlarıgar, munluklarıgar barıtıgar bıccaha ılallar ete. Ona Dmitri Petrovich Korkin ülete anardas bu trenerskere üle bol bakka imenna bu olokko belem olatları kırgıtları iyitelen taharbıt evet. Onun tabi hige itine şu ettik şkolanı bu manlı şkola direktörü olarak Nikolay Nikolayevich ete hüddak ulakan Dmitri Petrovich hüddak ulakan üle nongorbuta essetagül itinen takastanlar. Mata bilgin ettiler egin rast vakka Ege kabarıtıgar şkola internatı, Korkin şkolatın biter bit oğullar üleli hamsı hıcallar. Bilgin dağını eder oğullar kölöneler hem bir Dmitri Petrovich Korkin şkolatıgar öğrenerler. Onun halganan barı dihanibin. Ota Dmitri Petrovich Korkin bu pal-palısı bilgine mehamı hepke belirtete kini bir uhulutçu Bahılavıdı iddete diyen kini xanlık bağırır oğuğu beyetin küstek kaçıstvatın küske hayınlar arabi. Kolubur men hun tartan bastan keller ber olundina hüdda üçügey trenerge kolubur Moskovska institutu kıhıl diplomla biter bit bihige haklar bir atırar tustuk bit Anatoly Prokopyevich Gabışapka jarıktamıtın bir yıl. Enegenen ol bollağına hamay törüyete toğqa bitiydi. Anatoly Prokopyevich tustuğunu hanga haqalır ki heqa bu naşane podgotovkaga kine barı priyomları öğrepit priyomların barıtın hamay hepke oğuttar bitebit. Onun Dmitri Petrovich Korkin bollağını bağır onu körene bite bolu. Öydəxi kurduk bol xanlı katalan, hayattı şüveyin, hayattı meltağın arar oxsan, bazı bastakıza kümmer, meha Dmitri Petrovich eten turar. Alexander beyge bu yıl hebeske hoyuska bastıyaq bitti. Eti men ağatıllar bol bataq. Kini hedinlik tılları meha eppetağı bit qasta qottan ettim etinligi. Ondan Dmitri Petrovich Manda denette hüddak ötekörür tuğtak tiyetçileri hakalı. Tal joğurdak da haydak joğurdak ötekörür. Ondan arıyulafları ete oyunun ardaktı diye kami hep kurduk. Ondan etebit 200-300 Respublikaga atan tığına hıcar olatları barıları manlık bir tuaq tutarın kulakka tutan armiya tağır stroga rejim etedarın tağ. Ondan
генерал аппитен көрдік, халдақа бітіребіс әттеден болар. Бұл кіргіттер болағына, түгіме жәбінің арығын нақыны бітіребіс кетемден болады, вопрос бұярылар. Оннаттан бір, оны туаққа бейге қайыр еті бітейді. Құлы бір күректехеге бардақ бұтына бейге Дмитрий Петрович кімді болын, қандықтаны соперник болын, мен Коркин школаты тағыдя бұнден. Дух берір әті, Дмитрий Петрович Коркин школаты. Бұл мен шұрапшы школатыттан, Коркин школаты бұн, Коркинға жарықтана бұнден. Бейге қандық бағырыр спортсмені күтті тұста да кейдақ бітіне. Хем бір кайы бұн, мен Коркин школаты өрверіне бұнден. Как будто андай дүрдіннен Коркин школатыттан ордығы школа хуағын көрдік. Онан мен білінген тренердерге әтеметі бұл Дмитрий Петрович Коркин көрдік. Бұл бәйбет спортсменлер бітігер, особенно бұл тренеріне үлелігейдер олаттарға әтеметі Дмитрий Петрович Коркин көрдік. Бейге оғылар бұтығар дух бере қанады, именно. Бұл Кавказдар ден баран әрді бірінен әрден олақ сүйға, Кенелігі Кавказдар дағаны бары бір төбәлі, екілілі, екі тақтақ, әме бейге көрдік кәндір. Но Коркин школаты, қолыбыр Сақайрын школаты, Хақат ұстутын школаты ден дух бердіққа кенелер хем бір чөрбайын тақсияқтары. Ол көрдік әтеметі Дмитрий Петрович Коркин қолыбыр уалаттары. Бұл барда хебеске хүйіс иіттен тоғыт әтепсен тақсы болды. Именне күстәқ месорубканы тора атақтарына бидді көйі келері. Неден әтебен, ана Дмитрий Петрович Коркин еті хамы хөп линияны, хамы хөп тактиканы, хамы хөп методиканы тұтыған бұл үлелен кәлбеткені үлетін түміге бет. Өсі түгіл бары кетігер жоллағылағу Өдімаң дұробай болың бары манны көрдіққа қорақтары бейгеттенері күретік балыстары, онда бейгі астығылақтары олар. Сәпче бары кетігер дұробияны. Бұйыл 2 түгінші сүрбе бір сылға бейгі сақабыт сірігер сақат ұстутын осқолатын чыпчал сылы болыр. Бейгі үске бетінен Роман Дмитриев болыр. Роман Дмитриев түрәбіт дойды тұттан кені туғынан кенеге саафтара, кені туғынан музейі түріттәспет кехебет Жиганской улуғын бәстәғіттен Анастасия Гавриловна Далахарова бүгін бейі кәпкетер кәлен оларар. Дәрі 93 тәғынан Жиганской кехетін көрсі қайын. Онна Роман Михайлович біт туғынан Рома Дмитриев оғыз ағыттан сағылан кені туғынан істе қайын. Дәрі 93 тәға бейге үтекеннәқ Роман Дмитриев бұтын атын үйетіп бет, үйететіге күттіс бұт, улахан тәрәхін бір оргкомитетчіленігер музейі түріттәс бет кенегені сұрышсы бұт кейеға. Увастовыллах Сахан Терин олоқты ақтыры, Увастовыллах Александра Семеновна. Бұл бүгінгі тәрәхінге мен бұл бастакы олимпийский чемпион, бұл Дмитрий Петрович Коркин ипет, бұл хақатерін андой дойдынан аттаппыт, Роман Михайлович Дмитриев дойду тұттан әжіген бәсті ағыттен кәлен тұрабын. Онна бұл қолыбыра қылғас күрдік, ақты күрді оңырдақы, бұл хүрдәқ мындыр тренер, бұл маннық сақа оғытын, ұрақ, қоту дойды оғытын, таба көрін, кені жолурдағын, толурдағын таба көрін, қайдақ күрдік бұл кенені еккен бұл ұлу жыланы оңырдақтыры дебатта. Онна болағына бұл хақа херін біле мен маннық қолыбыра бәйім аға дойды херитін көттілағын өз жон онық болу оғыта боларын бұхытынан бұл Германия қуаратығар көйіні хетеспіті Роман Михайлович Дмитриев ол ехін боланы как будто улахан улу көйі ден
hınalыбın bememi hakalar eme onno naha ödbüttere ol gün ol kennitten bu onu östü çingeten bu bihigi üst çempiyonlar üst hakabıt çulu olatları me bu epetteki eme kora kandık ketey bilik eto hep onda kıybuttara onda bollagana bu Pavel Pavlovich Germaniya tustuğun kıybuta ola kayda kuduk balahınya kıybutun men ağan bilebin olihim bolanı bu ola manık ken tuttabıt bu çempiyonlar butnan onu bu ipet kenleri bu manık hakaları ürdük çipçalga taharbı Dmitri Petrovich Korkin bu ipet manık haka narotugar ulakan ütüelek ulakan tuğ südü kihiden bu bugün barı kolubra terehine naha hürdek dolgutulak terehin bola turar. Onun temin baragıtıgar tuğ bar kolubra bu haka hire hayda turdun, sport hayda turdun, onda bu higi bu çempiyonlar bıt kaham bağırar kolubur bolan inneki hulus kurduk sırdan arılı bu çempiyonları ededleri arılıqtara den erenebin. Jere Alexander Nikolaevich onu Pavel Pavlovich taxanget Anastasia Gavrilinga taxarska tühünere başaraktan kelbeki yaqa. Kel Anastasia mana tur. Pavel Pavlovich kelen xarska tühünere ergin olacak. Partat dedik ergeni tühün. Jere историческая xartıska Dmitri Petrovich ta 15 sahıgar, 100 sahıgar. Bu xartıska выставкага turuğa. Олимпийский чемпион Павел Пенигин, Үрүнкөмүс призер Александр Иванов, Бейге Роман Михайлович bir дүйүлага Анастасия Далахырова. Же bu Dmitri Petrovich ulaq üsünken ületin qamdahın keneni kıtta birge ölelen, keneni kıtarı tulalı sırcıbıcan Дворнигыттан, уборщицатыттан тутулуга хуак, чурапчын теннет осколатыгар бары бир кии курдук үлелилері. Ол курдук команда учутал инженерно-технический состав, тренерский состав, методический состав тенергибекке. Дмитрий Петрович Коркин үлетін қамнағын, кене пропком, меском үлетін бүтнүтін өрі тутан барытын бияқа нарокка сергеға тердер гына Кені саратнига беге эме бары таптыр кейбет, учуталбыт, сүгүрер кейбет. Константин Сергеевич Постников бу ағуан сылла, сәттен ағуан сыллартан сағалан бу мас чымыдаңа Дмитрий Петрович Коркин үлетін қамнағын барытын диаграммаң орын. Советский Союз бары тренердері батыға höйден бу чымыдан қанна турарынан, қанна янарынан Константин Сергеевич Чурапчы Томторгар бар Дмитрий Коркин үлетін қамнағын сырдатар болара. Көрі қайыңары бұ үс үтөкеннәқ улахан қартысқа бар. Бұ бігі Дмитрий Петрович Коркин мүт өренәчілерін әт қан өттінен сайынлар арығар. Бұ бәтін тренажердарын өксілері бұ білген бігі қылас 1907 1969 бун ненеғі Роман Дмитриев кластыра оңырын. Же бұ үсігей түстәбет тренажердар бұтыралар. Көрің әрі? Жеті тренажердардан сағылан бұта. Сақалы оскола, тұсту осколаты. Оны бұл Константин Сергеевич Постников бұшымыдаңа ұқта ғыджан. Советский Союз бары қораттарынан Советский Союз тас өттігер, барытыгар Бу чемодан маңдайгы курус болан басар ете. Бу Дмитрий Петрович үлетін қамнағын сырдатарға кені саратниктері сүрдеғын қағалалар ете. Ол күрді көріңері бу
Михаил Егорович Друзьянопут коллекциятыттан Хебеске Союз бұлаға 15 сударстыва символлар ол тураллар. Еті бұлағандынан бейгі олаттар бұд, ол гейманынан туран бәлерін сөйді үлелерін келдер біттірі. Білден тұрар Дмитрий Петрович үлетін қамнағын білген үйететі үлеті бағарар. Ол үйететі үлетігер бір государство үйететі етеден спортивный көріңе болбаққа Дмитрий Петрович күрдік білінгілі әттіққа креативный толқуйдақ, научный үлеләқ, кең сайдылақ жонныр. Дмитрий Петрович Коркин атынан государственный премия лауреатын атын ұлбыттыра. Олар іштерегер балалар спорт тәрияшілері, үйерек салаячылары, үлелі қамсы үйдер тренердер, республика спорты салаячылары, білеген ехе 90 күтінен манна тахарабын Дмитрий Петрович Коркин атынан бары лауреаттары бағаса таққын. Путап тоғылыр, лауреат. Тәне кәлің әрі. Лауреаттар бары тақсын әрі. Жә. Манна балалар бұл Игорь Васильевич Пудап білген Чурапчы музейгер лелігіттер. Манна бар государственный премия лауреата Прокопий Семенович Иванов. Онна кенлері бағылан көхілен үлелеті қылжыбыт спорт салаячыта Афанасий Егорович Алексеев. Жәрі барыларын ағырдалибет. Мақтал бұтын тердебет. Онна бұл Игор, онна Прокопий сатылы теккіт. Местағатер барын, бұл паметлі қартысқаны. Онна тұлы Афанасий Егоровичке берем. Чикүнді сақам жоны манным ұстын олар айтчылар. Апталлақ Дмитрий Петрович кергені, Александр Семеновна. Онна бұл кені түрөбі күнін манның бәлейді тоқты хүрді өчуай. Сақа ұлу кейті болуады. Онан бұл көркенді олар оққа, көркенді үлелеққа дейін Татьяна Панасевна бұл сүдді олыққан проявын ұрын үлетері хүрді өчуай. Ити барыта ситихиге ыңырар. Он олыс туғалақ болуға. Онна кені қотуғы сұлыс дейінен оғы бағыны тағаран. Аны ұспорға кемен кейрен. Бұл ұспорды қамсатын әрер. Онан еті жаққай тірәхінна қиы. Онан тұпсарбы пұлы дейіні бұн. Де ұлы кейіні ғытта қайдақ бір сөйіппен ұлы қылғастық телеграмы тылынан саңырғам. Бұл тоғыз қаллан өттігер. Тоқты өттіғ емеге сетіге салбоққа үрің артойын олырыр. Үрің артойын мүтін андойдың алайар. Оны кегені сүйені орты дойдуға кені ұйтар. Ол ұйтарығар болан алғыстылын етер. Нұроккар туғала, нұроккар үлеләде. Талбыры да анылан де. Онна диеті отықта тұтын. Оғытыр ұды түреттен. Еті үш көрді білі тұрырар. Де, онна кейрен Дмитрий Петрович орта дойдуға үрің артойын ұйтан. Бұл сақан ұротын жоллауды. Онна үрің артойын әтейтен колорда демен мен дуғаян тұран білетейбен. Олу көркені ғытта қайда бәсібіппіне. Жа сұраған естер болламды. Олу кейбескәбет тоқта арсарға атыр әттіренер. Оғы бағаны мұньян үләйтен әрер. Нұтчы тылыны чутала дейін. Онна жа, оны көйраға оқ болан баран айылғаттан бәддірілі ақы дейін. Ол оладық бұна жа көсібі кейден саналақпын. Урахай областы версетінен бапсы оспорка хүлбе бесіл үләйтім. Урахай областы версетінен уағыл, оспор комитет версетінен уағыл, он эти дети Азияден олықан проект үлелі хүддер, оннан асынаны комитет версетінен бесіл үләбітім, сүлбе бесіл. Же 6 сыллаққа bir sasada ölüver kalbetim. Toğu hangardaki ya bir kişi kiren kalla. Toğtanı sarttağın vaqtaq, sportivne kostümnek, esirde horuktak. Ondan bollarına cemiyeqa öganyan kalla.
Улу көркеннара бу боллаға ден аттан хэн биллам дехерейдим. Оны манну улу кихини кытта туақтен аяғатан этек бағайбын дейден туақты хөддаған долгуйдум. Ол долгуен әддақпына остолға кәләне хэн әйігін білебін, ән атырбы сүріккін. Урахай обществоға үлелерін сүдді ачуғай, оны успо сайдықтығар, кенігәскілігер үлелең, олықаны сетейен дейін әппетін тоқты даан долгуя еттім. Айда оны тоқтыры дейін. Onun algыс kurduğulunum. Ona olan eren. Kayda ölülen eren. Tuğun yaktağın. Tuğ soruk. Kendine turan bardan kepsete. Okunamayınca maput soğuk. Soluma tuğuna kullarga tuğaktamıdı. Onun etki yevittiyen. Ona bollana ıstaput soğuk diyete. Könleri Kaççıda oğulları cevaptı. Ce bolu ki eppitin eğitim, ben eppikin eğitim diyen, onunla toqpar küçüpün vakpın uğran turan kumulhuyum dedim. Onunla bir statı ködde bite, bir statı bir beppin, üç statı, üç üdehet kanlayım yerebin dedim. Ce toqta hüddeğen dolguydu, o ostolun vekelen kuhan Allah. Yo kusputa hebilinge diyere kaydare, Mega kuru kasta kuduk etimiti yanular. Ondan bollanca iti matın bapurugar Moskva'dan o ona hüddak depesi dolu kostübet. İki madeherete. Ondan ja ikitten bir dokuskaya kalar biren yaka berevinde yükler. İki hinti yankalla. Javana kustuhan turan dokpar soruk puntolordum. Istadılım onna bu Tuştar köber aldım. Onunca apanası uğraş sakatın atlatıkpıt. Andaydı şampiyonların onun olimpiske şampiyonlar prezidentleri yiyecekpıt. Miniti tılım yani hıktıbapın sanabın ettim dedi. Onu taksarı turanı etti. Ayın kütebit çurapçığı kayandan ekelerit anıyla dela dedi. Cemin verdim dolguydum. Onunla Ton elito tohamat takastak peti. Ona anga dera taram baraman hokuduk. Cetindik besiyete. Ondan canın edete çorapçıga yanladım. Çorapçıga diyen istekbine jombe oturallar. Doktağını suyuna ki hokuduk ya. Bu tuatta bırahanya göre bolu turar bahılakten. Dokta batum. Miyiko söyleri bitti. Soğutta hüdde anca da gördüm eme. Apanası kiri gibi soporonap ten atırbıt uspasılaya çıta. Sakın orta legenda bunu. O ki kama keden ve en iyi köşeye geldi bittiyete. Dössü de gördüm. Kahanda begin zindik köşelikler. Kahanda zindik kestilikler diyen. Ette onu ton kepsen ve onu kepsete onu kumalas diyete. Ben kumalıyım dedim. Hoğuddukça kumustaktar alaycılaktar hoğudduk. Hasınıgar bollana ya Stepan Kıvırsa kulak kapten arası verse taatırın ilerliyorlar. Apanası kiri kıvız ona Dimitri Petrov'a gıttaca o sporttan da bir görün. O sportundan koşuyorlar spasmene gıtta koşuyor. Çok dolukan kapseti bolla. Sık soruk dururluğunda. Stepan Gabriel Veseter mezuniyet turnileri ıtıkkanada onu çorapçını Respublikanski sportivna skolan urvakkanada. Bu çorapçı kendinden bol bakka bütün Respublika dönen diye. Onunla eti kaççıta verin diyen, onu kürekte baralları gar, kayan dağını kaççıta bolanı ıgıta turun diyeti. Olur vakit diyetim, onunla kayan dağını çorapçı buluğa, onu kene kuru getir. Behi şampiyonlar bilen yakbet, ulu trener de yakbet, olimpiyaska şampiyonlar bilen yakbet diyeti. Ya o kenetten otoru hoğuz Uruhay Obsesva Konferensiyete Moskva bolbuta Stepan Gabriel'e bollana ecemmin delegatın oldum ekkem bardıbıt kolonizala bolla tok telbek hemustar otan elbek Uruhay Obsesva diye atır bu pasvanda bilen nebet ulu Obsesva ya kenetul ettahasınıgar mannaygından tok da hüdde vakta tülenaktılar ette
Onu beyolu trenerdäkpet. Onu bollana ehigi Olimpiyaski çempionlar belenäkpet behide. Jonlar testarın tanılar bollanmaran toqtana hüddan dolguydular. Ondan iti kendiki ol kenetten ette. Biheka ıstatta verin diyen. Bihini öre tutun diyen. Ona sakınasına körüngleri nemi hayanları ölülen diyen. Jonno ol tömüktülüger. Tuak uruhay babsısı berisiyata kovuzap. Götür bababısıyan ki ette yoluğanı dolguydum diyen. Bu Mustafa Murakıtı tehtar. Kırız bukattan kalanca Olimpiyaska çempionlar bilenyak. Bolla onu ıtıskıtın tahanın diyen. Çağıdı tahanlarda. Onna südda çöke suyu bolbuta. Ol kenetten jeti. Stepan Gavreski'den nemya hüddanı lübüte. Ya onu kösüyüm diyen. Ya sebaybı bolar diyen bolla. Aray Dimitri Petrovich kergeneler diyen. Cemiyinin erbuttar. Doktanlı masonlarından Uruhay Obsestva trenera Alexey Mesikapten sopadakpın. Jonno Grozovy Wazekka ja eska bugün ostol teyemet padaraktak teydibit. Sadrın lüksus bir denevestiyan ki yakatü heğan deytiler. Onu bollana kine ölelir. Onu ol yetertiyen astardıbıt. Ya tokta jaka drobay ki kine mangna görüm. Magdahen akan süren tağısta. Ya drobalım. Tokta jaka kelbekki düşüvey. Ya apınası vuruz. Malajas kelbekkin. Diyen baran düşüvey bay körüngnak drobay. Tostu getemiyesnike. O ki yemin kuhan olan yeter kelleri todda. Apınası vuruz. Barıqqa. Tokta ahılık soyarıqınla. Eti huapar masınatın kelleri yadi etebiyen. Men katını yin key vallahamdı. Süddan dolguydum. Kıvahınım olamaran dolguydum. Ölökseybin toktadım. İtereydak kiren tuak tiri valla. İte haydak baharınara bite valla diyen. Ondan ölökseyiz bedden öttürü hürandak dahiyen eğer. Burastıgın. Men algahapkın. Ene bekkin diyen. Kuhan olan killerde. Ya ahatı siyeti tokta jakayda onu kösühü bolbuta. Onun nohu kayda bıtım. Kırıvacı olur ete. Ya kaydak kırıvay. Çüyeçene kergen olbuta bolla diyen. Kırıyak hüddam bağırabın. Onu bollana ja Alexander Emenemine olok. Okukku kudduk çüyey bağay kırıvay. Hatınır kıra kız. Ya onu kuhan taksı bıtın. Ötüstüğünden kösübüp büt. Onna Süddan onu tuayan o kayda bıtım. Kini kırıvayın tuğunan. Kini keskildan tuğunan. Onna ulu kuarkin sitihileniyan tuğunan. Hedi de o kayın bol buta. Jauh kenitten ya duruzen aptitekka uhargın bılak. Onna etemete Ajakada ölene ülelen kelle ömürütte. Saka jolugat türabı kehediyen etebin. Onna Alexander Semen'i bıraksan ulu keyaka kergen bolan. Onna keniyaka kömü bolan. Kelen eti ulukan köyünü ağal buta keniyaka südde açıvey. Ol süt saskın toluru tol. Esa ağrı var. Onna sakan orota yiyin. Kaygı durar. Onna jonlar kaygır bollaklarına. Jonlar ötüet ollara yakatır bollaklarına. Sorunum Allah'ın öttekka süs bir handa hılgıdır olur vakı hep diyen. Aydan durar. Onunca oğunluk jöydik olur. Ondan çorapçıga çorapçıdan köhören aldım diyen Dimitri Petrovich öğreti yer ete. Mümkünlerge konur etim. Alexander Emenem'in ahılığın ahan. Korakı kellana meyaka töhür ete. Yol nar tustu tuğunan kapsir. Men bolan sürük bollağım di. Okunuma töylebinen ister bollağım. Onu ol ekkiyan kakkadağı atabıt. Bürüyen be onu köddürür. Manlık kınar bağay diyen sespin eriyen, muallimin eriyen toqtağını hüddağın öğretinlarar. Onunla beyan da Allah'ına. Ata miyaka toq kapsire boldu ol toqtarı kınar bolla. Tıktaba vasıta kudduk ya. Onu üreyderden tutuluyor bollağım.
Üçüye pürüyen bahılak, jabanan taksallara bulu. Etini görüne kayta tulu yaktara edek, kine kayta ben. Eti eddik. Ja onluk beylay tüyenler bağlar eti. Ondan bollana ja manna dorobeten melton tonan vejarı tonan bilevin pravudesva turustum parti opkoma turustum ulu korken ağlavut diyen onun manna korakı ki dana hatanar diyen. Ja onu haberleştiler. Oturla açılar tokta dağız baktır edi. Onunla haberleştiler de bağlar. Oturla açılar bileyin de bağlar böyle. Ol çiğren Yot kostok taş yanılan sadını söz bedeni direktene gidilir bite. Kenya kamyat yot kostok yeni turursan. Ülülerin bulan, olukton, hamanna berke ülülebide. Onu eti sportivney бывший мастерства ден туа штатыл буппут. Онны кинени главный тренер нар бутум. Кини бар болан. Ити бүгүн хажыбыт тербетигер Етотолунна спорт комитетке. Төт детештагия. Окуаркини келлер эвен оны айнарактак битен оны те спортивный зал. Оны ити Дмитрий Петрович оңор бөҗелата. Оны бүтөйре темете кинем якажа приемга остан кийде бидде. Спорт комитет берсәтә булаларым. Аппанази үрәсен еттем көрдөйләкпен. Оны бакты көддөспетем булу. Уакан бурайны сакын роторың уракка ден. Ол туй детим. Дегер Россия күрәктәйтен иттебет, көңіл тустуга боксага барды жойды иттебет. Көңіл тустуга Хәвескә юз чемпионатын үтәккә дете. О, жаҗакка катана чыгылары булу. 15 районны республика итәгә бәйтә тустуспа абычайдак, оны батын тотуакына да. Аны булла спортны тустун булган улакан залгары булар дибараска. Онны бәягә вак таҗаң оттырбаттар. Оттон мен еттим, оңырың туы барыр, оңырыққа хөп болла дедеман, тақсан барда. Тақсан әтістен еттім, Дмитрий Петровичте қорғытыма қағалла тұйық бүттен. Ол кәнеттен олу тренері тылын ұламын, істемін, партия обкомар сүйрен, университеттер өттеге сүйрен, бүтін әрейен тұрарсан. Төттен бері чемпионатыға ұйтар болып көңілләтілер. Бейгет дебит, әйгі бейгет жағайын детілер. Жотчыларға спорт тұқырируйдыр. Қабығап, мәқай туақтен арайсыбет, туақ университет сол бұячатын күтті Москва оған құныққы баран серейдегі бе қожа. Тоқта жаққайын тұрассан. Оны болғанына жа Павлаптен Сергей Павловтен спорт комитеті сесір бірістәді олыр өте. Кемне ұлы тарысқа ғытта, бұрынғы собы ғытта барып ерге өйренбеттер. Онан болғаны жа кенеға керемет тұрарыстығыт. Маны партия кен комитеті бұхарар. Диеті, оқынуға кене сүйірбәтче кене мұсытта қасынығар тоқтағына требование баға тұрасы баға. Жоны барытын бұхар яқпыт, барытын үдіяқпыт епітерді. Түмігер әтті. Улу сақын ұротығар, улу күректайыны тірі яқын ада. Әйбет бәккетті материалға 3 сақа ола әбескі өнескі командатыр керенлер бейіні перемесі атағар бұттырын. Онан жа тірі яқы дейті. Оны партия кен комитеттер хасын барын жарын дейті. Жоны барды бұт хасынығар, жәйті ұтысығанан бағыбаны қытта. Оны Мәкәйендірі сұсылып ден, кейолыр өрбет Брежнев болғаны оғаты. Ол кейяға келдері ұрыттылар. Қата ол интерерген тоқтады. Оны кейетті бұхарды бұт, күректейіні тәрейін, оны аяға бары көйіні бағарабын дейті. Жәйті еттік, кені бүтуес көрді үйті. Оны тоқта хақын ұрытығыр, жолы орғыны бір айнуын ұрбұтаты. Алтон ағуын бесіллаққаты. Бобута, Спартасы юнайтери бепет, уан бес ураны турар бепет, уан наджа чуайтык күректей бау бар бута. Ите bir чемпион, 2 ürün күміс медаль, 1 бронза медаль, 4 медалі бидді бепет. Етіндік сетии қанна дағаны кәделік. Бейіна Россия баран бұт, ите лебе жапқан еттен өз боллақ бұтын оны өрі бідеті. Оны жеті
Желатенник оканеттен же Дмитрий Петрович улу ке бите улу бурани гартибекке анара дойдуга ырайга барбыта онны дан комай буппут онна же үс олын үс олимпиада олларын манны түмен жекини желатын халгырга ден үлелетим онна же Казакстанга баран бу Александр онна бу балбара жедере төтан жекөрдөһөн келин улу кебет хуак болла атын эхиги халгакыт онна кини желатын диен же толкойдан ба билеш биттере гәлбиттере онна Арман Дмитриев кемиян уча кергенне ата Москва барамын жетер конотан эме көрдөс битим Арман билеш бите онна тон байбал боллана так Украина барыты тренерин кыттыгап сетай жебитим барын сеп боллады дебите онан же үйе манны гәлбиттере желерин оттырын бахаттырын үйеннере болгым асынын беддеттерин Орап бачотта олоқтоң оттырын. Же хетедді бар бұта. Оны же олаттар салғақтары жен толкойда бітім. Арас причинанан аллан. Үчөйді үлеппекалар, ең маққалар. Же тұсту бұт. Бұтарды бұғылақты яңды бұт. Же хетіннек онына тует яқпыны. Барығытыр жол орғыны барабын. Физкультурны спорды өрі тұтың. Отчо дұрой бұл вақыт. Мен ағауын сәттіс қарым түхіға. Бары доқсыры түстігінен Өджамын балыға көддірілікпін. Оның өте өрет үйе таңыралар бәдері құралар. Оны білемін. Асын далаяқтан өп, бүгін далаяқтан өсіп, оқыным оны бары сұрулла өджабыд. Онан же әмәқсінің баран көддір дейді. Төге жауап олақпын бірасқа туақты үйіне деймін. Онан же бары жарықтаның бары қамың оғылоргутун сенергитин қамтырың атақтыр өджер де боллана, өджебет де боллана. Эти туақтырыскала қамыңнан Скандинавскайнан туқты өдді өшуе қаңы тоғын бір энергия. Онан же құрутын қамың сөджің, өтжоны барты жөй болуа. Оның бұт өйікпер жолы хұргыны баран тұран барығытығар кыратық жеп оны ұлы дүйен. Ulu kibit han beliyetir ütümanı küllüger mustan olurun yolu sorgunu veliyetiyem Uruy! Uruy! Ayxal! Uruy! Ayxal! Здоровый болun. Афанасий Горович, Дмитрий Петрович, Сабайбатыгар, Кинеха, Эппит, Эгардете, Айхала барта толбута. Онан бүгін Алла бутырытыгар, Кине Александр Семеновнаны биһиги 1907 класс, эме үрүлэ күнүнэ тиистин Эгардени биһиги класс атыттан себекке туттара бутын көңүллен. Онна билигин биһиги класс бут, бир кең туттар кихитте Дмитрий Пахомов, Халая Хыджар, Кинин, Солбиячыта, Эмия Чурапчын, Тинет Осполатын. Икиллячыта. Икиллячыта. Мақтау, Татьяна Панасун. Бу билген ағырды тылатияға. Үтө күннен Тустуғыт бұтарды жегіт, оны білген тұпсарықтар, Кини, Халая Хайджар түйінші 907 сыллақ выпускник оғыта. Михаил Дмитриевич Друзьянов Халаяр, білген кені салалтан кітті соғыру мұнияқты сетжар. Кені сол биячыте меш рабчыттан төріттәғі меш қолын кернати зиллячыте. Роман Иванович Аканешников индекі сыл сорук туғынан етерін істеген. Мақтау, Татьяна Панасунна.
күнді ыңырла ылжыттар Александра Семеновна, Мария Георгиевна, бүгінгі күнге үйерен көтен тұрамын, бастатан тұрам мен бәймілелер кейінім атыттан, тренердерін аттырыттан, Дмитрий Петрович Коркин түрәуі күннен ететік істіннік ағардыл япен бағырауын. Бігі оттон кәндікі көліні олары болабыд, бұл барыту байдар олар олар, оны қолауыра бігі Дмитрий Петрович Коркины кенегеттен, кейінеттен, ақтығыларттан, очаркаларттан білебет. Дмитрий Петрович Коркин эти әтеллерін көрдік, ученый, кені науканы гыттөлілер, кені литература чутала, завуш, мешком председателя, профком председателя. Оны бола кені мен эти кенегелері ақтапыны кені хүдді олған тәрияетші бит, тәрияхіннәға бит. Кені бастан үлелі кәлем баран, эти ожулунтан хаман кейлерігер, чурапчы үлелерігер, интернат школаны шөйдік итен баран, 1966 жыллаға бәйтін саратниктерін кітары спортивная школаны тәриттерелер. Ол спортивная школа ақсыны 12 жылығар үйерақ министерствуетін, Россия үйераған министерствуетін бірікәхінен спортивная школа тәрелі біті. Оннан кені бәйтін итилләшчілері бастығы тренердер бұл бұттары біті. Сергей Лыткин, Слава Романов, оны өсөдатыттар. Етемен кенігеттен біле біті. Бұл Татьяна Панасьевна бартын билел oldu xotti. Oton inniki sığıllar soruqtar turuslarından etere vipollahına bihi sığıllah soruqta uleli hiddevet Dmitri Petrovich Korkin ületin qamnahan oputun üerete hiddevet onna Korkinni olororgo Korkinni ülelilge belemmet balqamtağı deyin bahıvaların. Ja, Korkinni olorokka Korkinni yakka den üleni qamnahı. Bu görgemne barın bağırdakin yakatılda bereken oloror siriger. Görgemna ağayak tılda tembarere boyun yaka sarazo mikrofonu berebit. Manda kimi estetiger etitin oğlum. Biyekenini görgemneni aspıt выставкаға бартын туһунан интервьюлан устубут. Бүгүн итин жоңго сергага көддөрдүбүт кини яха доробияны багары хайын. Бары ытыстыгынан доробияны багарабыт. Жавонна үетити бапурогор ки дакпетине билигин бияка зумга алагар нехлегиттен бу бехен сылустата муспут үлетин камнаһын Чурапчы музейгер белектәбит кейбит белем олорор. Ол иннене Коркин премиятын лауреата Дмитрий Петрович өренәчете билеген спорт албанатын музейин салаячытыгар Коркин премиятын лауреатыгар Игорь Васильевич Пудовка тылы берехай. Өте өңірінен кәмі күлкәстік етем. Табастадан тұран бұ бе ұшталбыт, тренер бет ұлы кебі Дмитрий Петрович түрәбі күні bu hürde aktanatı baradırınan ki astanlar. Tahtım ben bana çok yapmam varabın. Bu dibidibidü antas trene bıhtan babaka uçtal bıhtan. Ben hürde yapmam varabın. Bana ölbek kaşıyıga hüdden varabın ben bir eyledim. Bu tılep oğlar bara araygen. Aray ben dibidibidü kabetak bulum diye. Aray ben dibidibidü direkten matak bulum diye. Aray ben dibidibidü yerim matak bulum diye. Kayda bulum eteydi. Ben bir beğenmemi onu getirdim. Ben kolbara dibidi bir eşke 6-10 sıllıktan 3 yıllıgar yürümedim. Hep oluk müttak yönetçili. Ondan aksaya biterer bir diktatörüyen bara aray dibidi bir eşke kaldıran bara bere koşaka bu körüre gitti. Aray kör bütün doğru. Kıp. Onu minus edinişte durar. Onu kayda pola bitti. Onu ben tarbana baran ben uçastığım çorapçıta 6 kilometre. Eto, kongos külleri taktım. Onu tekayta bulunur. Gel, olur. İkişte hurtart. Oto ikişten bu beğenmene tuğtan turamın hin huridim böyle. Bir bekaya beraber körbidim. Minus 3 durar. O ne dette? Bu yıl bu apnası uğraş bir kapsayete. Ровно iti aspıt 6 tisilla uruhay. Bu çorapçıga ağlıbıt
интернетер ağıllar ol şkola yörnek giren yedi. Ulan bu hantırar. Ona da bile manna kindi ha yürümen olar diye aray. Miyaka onunla eciyisini tokta bugün de en kalın diye aşpita olar men bilge kanna hacerim. Epide bilgi ben. Anı o küllerim bana betete epteyi. Üç iştahı bir bitti. Onu bir başlığa genden beydini öğretir. Eceriktir ona bile tohtan yüçetliler. Sosyalne be horutturar, kinege be aktarar, tohtur. Ondan onu sklaşkaray. Изложение рыбы мен, конечно, ровный техник парта, он и невер отличник, сивше баня юренергер, только это хурьох сам бербекалый табын, бербекатам баран, тетри бербитин кандаламын, иккаш иккнорабын. Хурьян, он берәһәбит. Да экзаменга төт, он бихылды. Тоқты юрибе юренен жарыққа да бидилерге сүрен карай, димидерес, темен нүчетлегер төтте бихылдым ген. Сившеп. Он это медведь, это сившек гене грамматика тон, бо из канур тон бо бие бо, эн бие бо ник юретенген тохтамын, это беске битеге. Это ник, он тон үгүстөрөтө олохторох болун булар битеге. Onlar aymen, onu bitirene tapından gıralan baratta. Öyle jarıkan ette. Berguşen, o muhtemelen fakultetleri yörede barıyan diyete. Tuh, dedi olar devastı. Etti mi de? Baştan yemesti öğretmenler, ondan prozüstü öğretmenler, angliski diye öğretmenler diye. Allah döver tohtu vakti. Netinlik baralara kahallan, baralara nek tohtan oğuluruk töhüle koydu mandı bu ağınlılar ettiler. Onu kuduk da beheti trener bet dibi bödürüş. Oraya behi etelgedli barı nahamaktan laqpıt. Ondan tümükper etiyemete bu dibide bir rüviyeti diye bu manlık bu sapkalar onu bu dibide bir türebi günler onu bu Tatyana Fondasyonu kurduk ki var bolan. Bu da kine uçlarga sürüyde var bolan. Kine hılta hıl manlık tirehine ulatan er. Onu bilgin sıl soruk durunan 15 yılın biyolog. Ola şeydiği yapıtır. Onluk da bolu cihanıbın. Ona bir ne haberi maktanı kayın. Ya onda mandık bir akıllı ki var bolan bir hakka başırın mandık atırdı bu da kuruk mandık üyhas tokarı bara duruyen bir mandık bara bağlaqpıt onu bolayen erenebit. Ya bir Dmitri Petrovich Petuleten jurnalistler barastoy oloqtaqtar kene atın kuruk öre tutahadallar. Bir baqa bilgen alağarttan Siderovich Popov kene oloq oğordağıttan keneni sengeren Toq bar qahıtı bartın sport qahıtın behen solustata munyan bu bilgin 9 album bolahıtar 30 album bolar kine ülete qamnaha onun sportu sengereçiler anarda Siderovich Popov musput ekspozisiyatın bu çorapçın çene tutkulotun muzeyger kelen ıyınan olaran ülelen nauka kandidatı doktora kıtta boluq kutunsap. Jara alağarı beygi sibaske kütebit. Alağar. Bilgin beyha zoom'dan alağadar takallar beygi kütebit. Jara men kolbanarın kören olurum baramın eheha bu etiyagan bileyim bollani men etiyakman barabın beygi biremebit ögüm 2 şahagır beyhos olimpiska şampiyon Paul Pavlovich tak ne mannik rakavate tak Siderovich daraba en zoom'undan şey başçağını bilin telefonundan kolbuğun Hangağın ulağanga tururdum, vanna manan telefonuna ne gardala. Sibaspi paran kalla diyetler alağardar onunca Siderovich telefonundan anık olahan istin. Bu Siderovich ke büyü 90 istihana maqtanı kayın, saqa serin kolleksioner oğulları. Össe dağını Dmitri Petrovich Korkin atın üyetetiğe ülağıtın kamnaskıtın belaktirgitin ketehebet. İstebet Siderovich. Ötüye gününden kemprese gıttı vaxtara. Korkin tırağ gününden iki istiyor adda. Jara 90 istihana ne garda ketehebet. Bu çaparattan Opa hidere istemem. Ben Alston asıllahtan kahrettartan postuları kırıyamın. Munyu butum.
Ona bu bir asıl bolan baran tönce toğus iki tönce wana asıllaqa Wilkin bahala baleri bahala yuska eli hecübütüm mana hayyibiti diyorlar bahala baleri bahala yus bola pete jugur bahala yuska diyam diyibite çorapçımızı yiga beddere bir yere güne onu jugur bahala yuska kasabettere de onu jugur bahala yus Allah yürünen öğlen diğer kalan da yürüyen kotan jugur bahala yuska baratan tuttar bütün. Ondan bu kenağız çatlar kördüner tuhanı aktar var. Sonra medeciyesi geldi, tuğaklar geldi. Ona barıgıtıgar larobiyanı reddiman. Yallah bolun. Ya sider biz en bağırbıt bağıhanağın barıta tollun. Bağa temi Allah'ın nehliyege men ağam doyduta, men Allah'ın nehliyegin başotta oluqta oğun. Barı bir de julaqtar bar yaqa bağırabın jolu horgunu. Öste dağını bu sider biz bәті sportu söbüləçi sucuyen İneginin ülete kamnaha taksa turdun diyen bağıhan abıtın terdebit. Ce bu beget bitirip ha yakamaya maktal sider hüderimiz. Efirka koşuyor kaderi. Bilgin bu Dmitri Petrovich Korkinga 6 klaska üyerine hıccar Vanyushiniska den oğu usaldan uluğun tügatten suruk suruybut. Jabi Dmitri Petrovich Korkinmet kaydakta kurduk solota hoğun bilebit. Olgınan baran kini oğunu taptırın, oğunu sılıktan bilerin. Bu oğu suruybut surugun iskahanın diringin, boçumnağın eten tolkuydan turan Dmitri Petrovich Korkin bu 6 klas üyerine çetiger usaldan uluğun döpsünüger suruk suruyan üppüt. Jabu kayda kurduk bolğamtalaq ulu kihini. Bilgin bir yağı töhele qalbaq salayatçı birge veremi canların dağını sorğar bilbet, kössübet, solota huaqtıra elbağay. Dmitri Petrovich kaydak dağını solota soğuk sırıttar, minütete barıta, kömüs minüte bolan ağılınlar, boğu keskillağın bilen bugün bege sakabıt seriger spordu kenglik sırdappıt, propagandist, billilek suriyatçı, Vasily Kulümnür atanan Государственная премия лауреата, Сахасерен культуратın ütölek ülehete, Ivan Ушниskay bugün bege Dmitri Petrovich pet eder doğru begini gitarı. Gündü bu bege ulu kehibet Dmitri Petrovich Korkin teröbet gününden barı kendini ıtıktan kelbet çoğunu barıtıkan maktan torun ulağana kaddabın tereddebin. Dmitri Petrovich Korkin iti Yegor Vasilyevich epitin kurduk aray diyen küçük dağına elbak kiyeke etiller aray ol niyaka bolqamta urbatağa bollar iti kini yönetçilerin itini gipettağa bollar kini yönetçiler elbak yönetçiler suruybutum olurga barlarga suruydak buna kinler beraput banyak doroba en tostunu sengere bikin manık üçügey bulannağı bikin onun en bihaqı berat bolağın diyen berat ağustu butartan min maqtanabın öskötün itinik sığın soğu bollar min bağar atın solunan emiye baran kalım ete tostunu ruyuga bolbakka janton tostu min olaqbar eti jurnalistika kirer dalaha bol buta olihi min tostuga maqtanabın manıgı taptalım kurduk sanıbın. Bu Dmitri Petrovich Korkin'i arıtardıgar kıratan ağırdas tostuga ere sığına kurduk kini aktı tuhunan aktı bollağınar tostutu nere tuhunan sürüyen tostuga labite nere tuhunan sürüyer iti tatım ona kıras di sanıbın. Min ağuhan sallaqqa kulağa kalbidim bilin gördüğüm biri sılbın bu jurnalistika öleli hicabın ol enitten o altıstan alta Respublika Kıhtıra Suriyen beçatenen kiden bar bıtım
Onun tokuydan korduk bine. Дмитрий Петрович Коркин ағардас спорт сайдытыгар болбаққа сақан нұроты бүтінні сайдытыгар онна нұрот бұғытынан ұтықтабылы ұларығар олақан сабыдығылақ кейті. Ол көрдік. Аға онсыллаққа кәлбеппер манық кен мияқа сорық тұрыр бұттыра. Спорт отделы соқ болла ден, onun Комсомольская дегелелеген ол кенен баран қобби бұғытынан тұстуыны сұрер балақына пропаганда дилга сурьяганди. Инигинен мен сүрүнү лебин тахынан очотоо кемге комсомол муньяга сасадыта кеянге дери. Онны болар, манны болар мероприятиети нахал багате усонска прожектор диен. Онны манны бартыгар ыдаллар жухурустубага оннуку манныка ол кенен баран тустууну таптырын беп болан быы сарыт болан курдун сыжаретим ити зал барбы бүгүн ити юхатыгар бар соргун зал барбы дени ылан кебияка диеннерин мен қайда қарай бұлырықпын бағар бапын тоғай едерген бұлырғытынан сорық өтті қалықтақ төхіннен ұрықу дағаны отчоннан археологтар сынылыларын күрдік архитектураға мие сыналынар. Эти бияқа зал барбы ден қайда қарай нүчілі тақы ордной сұрық бұт тұрар. Итінне кекелейнерсі тұсту салыты ден сақылы сүрен берен баран алыра түнен истенага сурую боллагана олдаганы ситерен бери курдук булуэте спортивный барбыди. Аны ити сабыдылын туһуна этебин атын эйгега. Ол спортка биһиге андайдуга тагыстыбыт. Онон бу биһиги духовноска, культурага, экономикага, технический промышленный сайдыларга эмие саха мугун билдери кайын бу Коркин спорты билер битин күрдүк оннук үлеле кайын диен сол сорук турбута. Ол билген көстөр биги сахалар каннык багар регияга. Багар андай дутага фестивалдарга болдун, конкурстарга болдун, токко болдун. Баралар каян келелер. Аңада спортка болбатак. Онон бу сахан ротун сайдытыгар ити сол сорук турбута кини оргола сабыдыла бар дембен сахан орота этинне бар тоголан билетен туран кинеха мактанак тустакпыт. Иван Петрович күлүмнүр премия лауреатыгар бии Дмитрий Петрович Коркинмит эдер догоругар уруй айкал. Билигин созвездиялар ансамблы дахалса тарихайын 90-30 тыгынан кыратык кепсентен хылая быхыты быкытын кыратык туран үнкүлән камсаныкытын сеп биһиге Дмитрий Петрович пыт кемнәге ырынан билигин минутка оробут. Жара биһиге сахабыт сирен ис җылатын министерствотын ветераннара биһиха музыкальный антракт белектилләр. Усран салаячы Чуравчин тенасколотын выпускница полковник Галина Платонова Байшева. Ночной полет меня, мое сердце, тревожную даль зовет. Пускай нам с тобой обоим беда грозит за бедою, но дружба моя с тобою лишь вместе со мной умрет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, тревожную даль зовет.
дышать умею, я буду идти вперед. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, в тревожную даль зовет. Так же, как в жизни каждый, любовь ты встретишь однажды. С тобою, как ты отважна, сквозь бури она пройдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, тревожную даль зовет. Не думай, что все пропели, что бури все отгремели. Готовься к великой цели, а слава тебя найдет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, тревожную даль зовет. И снег, и ветер, и звезд ночной полет меня, мое сердце, тревожную даль зовет. Созвездие ыры үнкü ансамблын салайар. Чурапчин нас клотын выпускница езжала полковника Галина Константиновна Баишева-Платонова. Жері күнде олар білген олық бұ барыта гылды, барыта кысал, олғынан бара манна олық горкинға 2 минутаға мақтал етен бағылақ көрәтші бар. Бағалысты. Кені бұ 2 минута болла да бұхабын. Мере. Николай Николаевич Корниловтен. Барыгытын bu bugün ulu külü terbiyetinden, onda bu ulu külüne kalbikitinden, tül eten, hanağatın ülesten, barka maktal gıtın tergitiger, kıttamın min korkuna maktal den 200 etiğine etiyakpın bağırabın. Tığınca 969 settonus uçuyemne sılga min hata sortos kolu ter zavustu hücütüm yörek salatıgar. Onunla kilini gitti ahmaktan bilsem maramın sağlıklı konjugul sakana tustuğunu ıtarın bu olla diye bipper onu kini şep diye bite. İti kıhın kepsep bipit ondan sahiri konjugul boğuluğun erininden kini üçügay tustuğları izce gelen kataska üçügay bağayı tustuğunu ıtan kördür bite. Onun iti bastaki kördüğüm tuol buta. Ani ikiz kördüğüm. Tustuğu bipitin kennetten bu kata sortos kotatıtan diyordu nakas kilaga tustar oğulları izce üreteye gete do diyen kördüğü suruk suri butum. Ol suruga kanlara hetarı bolu Alexander Semyonov naga karkı bugar. Onu mokuruşupa bolyosa diyen diyordu nakas kilaga kandidat mastra sporta bol buta. Bu korkin ürepetu oğuta. Ondan Pavla Bore diyen emiye diyordu nakas kilaga kandidat mastra sporta bol buta. Bu korkin öngöte. Onun bu kini epitliler turbutun onu tolar bu tuğuta bolar. Eyyaka bugün baltatçı etebin. Anton Turan, 3 karçıyım bol buta çok tuğaka çorapçıga beytetti yehdi butum. Onun kini pinigin diyen ülhette kata kudurncuk onun üçüge dobatçıt.
Иван Семенович. Ол добатчыты мен оңан кайбытым. Иккете котторбута уонна мен эппитим. Бу эн үчөйдү курхуйдур эбеккен, онун бәгат тыыннагырда кытынан, бу коркин өсө бар эддегенен, давай интернет-неге плакаттарда урхуйда дебитим. Урхуйдур кактакыт то дебитим. Onu kim туран келбита? Дмитрий Петрович. O da bekket ettik der. Onu Дмитрий Петрович тыыннагынан сагалан пинигин үчүгөй багайы урусунактара оңорбута. Бу бар манна Onu кинер min уйдырар. bağsanam, onluk tolbuta. Ottan kim tılın bir bite, min kini yakı kömüle hüyogum, soğurutta kıraska tıgılan ağalığım diye pastanın, sibines kurduk bu sığırakan, manlık jahakta kelen pinigine uğram yer bite, humanlık kurduk. Onu pinigin urhuydan bilinge dil ol, plakatlar turar bulakta. Демактал. Николай Николаевич Корнилов, географическое общество члена, Россия, он Сахасирин журналистерин хойюхун члена, он бу международный граннар журналистикага төттө гүлдак кыйлага учталлара мактал. Билеген тыл барар Николай Николаевич Гуляевка. Онда төмүктүр тыл Александра Семеновнага тилдияга. Манна боллагана 2 шахагар биги манна кыратык 30 минуте токтоул биллерин барамыт. 2 шахын олимпийский чемпион Павел Павлович Пенигин кылаха, Павел Павлович Пенигиндин көрсүхү съемката халканыга. Тыл барда билеген Дмитрий Петрович Коркин атынан Оскола директоригер Николай Николаевич Гуляевка. Өтө күнүнен бу бүгүн манна Коркинни олорокка Коркинна екка ден улахан фестиваль улуу тренен Дмитрий Коркин төрөбү күнер араларынан онна улуу тренен Дмитрий Коркин төрөбү күнен идити кистинник Дмитрий Коркин өрөгөн кахатын ататтан агардилербен көңүллән. Онна кайдара бүгүн долгутулак ба күн, она маннык кынык потом багарабыт. Букова халыста спортивный интернет школага Коркин кахатыр өрөммит, бара выпускниктар бу манна кадер кетер көрдөбүн. Барагытын выпускниктар. Бахалыста манан келен не турагытыгар. Афанасьевна не олор. Бастан бары турдундар, эхеге олорот. Татьяна манна келер. Эхеге бары таккагат. Ба, выпускникта таккан бахалыста манан турухайын. Так, Михаил Егорович олоппостырылан хорохтыры веhe турурун. Татьяна Афанасьевна ме бахалыста таккан выпускник турурга. Таккабын, айна. Бары, жөгөр бахалабыз. Жара хамсана нехин. Ол ондан нигар таккан турагытыгар. Жара. İti mikrofona kadar. Tatya pasna. İti mikrofonu bir anne. Bu bordo bu. Так, олоппос бастакерет иккесерет түргенне. Манна бу физика, математика наука кандидата Дмитрий Афанасьевич Егоров бар. Кене аксыз чыгылага Шукуров тугунан кепси. Бу олоппос онан келиң. Александр Семенович бары келиң олоппос турда. Келиң беттек. Олоппосты сагылың манан. Бу Бахалыста таккан турагытыгар. Кырайдер өттө аллара олороктарын сеп бахалса манан олорун өссө олоппоста агалың. Олоппоста агалын өсө мана ол олоппостан иккине агалың эр. Агал. Интен икки олоппоста өсө. Эни баштан. Чere. Убаштауллах Оскола выпускниктара бүгүнгү жахал бары кыттылактарыгар. Так, бары сирей көстөрдү сирей. Бу береме хаңара турум, мона мактана турум. Так. Манна хетер олорун эре кийреңет. Баалса Михаил Егорович кийрен олор эренде. Манна Прокопий Семенович бу бар кийрен олорун лауреаттар. Манна бу так лауреаттар нигер кийрелдер. Лауреаттар нигер олор. Манна бу олор инде. Де бу Алквиат Себастьяновтен Павел Пенигин көйбөт одноклассник олор. Бу Спартак көрөктө хитигер. Ол хинин никерак болот дати. Бу маннык хүдда олахан выпускниктер нелергер, Александр Семенов нигер, биһиги Олимпиада геройдерин нелергер, бу Оскола директорын быһытын лихидер хүдда олахан эппетнес. Нунукта олахан эппетнес бу үйени, бу билинги үйени, аспыт үйени, билинги күнгө кайдара сетимнен берерге, кайдара кихи хүддан долгуяр, оны бүгүн манна мен олорун көрөн барамын, кайда кара, кайда
Кайдакта хурдук улуу школаны диен, кайдакта хурдук бул тренери диен, кайдакта хурдук бу билиңүллән калбит керчик кеме келер үчаттарга кайдак тиер дебитей диен. Оны кытта бу нахалахан эппетнестагын эше төгүл бигергетен этебин. Этиякпын багарабын бу улуу тренер бизиш коркун күнүгөр күн чагалчы тыган турдагана коркуну өлякка коркунны аякка ден хүндә шугай выставкага бу улуу тренер бизиш коркун олар бут партата бу бихинни битер калан турара онна кайдакта хурдук бу манна өлөнө камнахы ыппыттыгар Михаил Горюшка, Пал Палышка, дереңестің мақталбын білдіребін көңіллән. Бихи бұ манна үләлі хүддер кәмнерігер. Текситтен Михаил Горюш, Пал Палыш мияқа кәпсил ол бұттыра. Лоқ партық бұллы бұт, ағылы бұт ден. Оны әтер болламын. Түйдені қайдақ қалары болы, үрейен мана қалалары ду, қайдақ қаналары ду ден. Онтан Пал Палыш әтен ұжу ваппұрын бартын бұхарын. Күн бүгін манна тиен тұрын. Онын өсі төгілі хияқа діреңестің мақталбын білдіребін көңіллән. Әтияқпын бағарабын бұ манны күннерге улуу тренер Демдеш Коркин 2000 шүрбе үсіллаға тұғы юбилейі болар. 95 жылы. Оннотон үгіс әлбек олай қамнар сытылар. Оны бұл илк түмен депутата бігі попечителбе Пал Палыш бар болан үгіс әлбек олайны қамнаға мейтерия хәджебіт. Әтияқпын бағарабын бігі выпускниктар бұд. Бігі выпускниктар бұд. Хүрдәғі школының күтті бары хебәстіяқтар. Любой выпускника тейдіға наға шүдік кәпсетелер бәрін хырдаталар, бұпыштыран хырдаталар. Александр Николаевич Иванов бұпыға хағалабыта бейхоныз бұпыштыран наға шүдіктері біттірі. Бұросты шүдіктері біттірі. Онтан бұл Пал Палыштағы степетемел бұттыры. Ол білігін тағаны бара тұрар. Онна әтем-әте. Бұл парта күрдік бігеттен үметі хөккалынан копияны орбұт кейі дейін. Өте улахана музейге экспонат бұтынан кейдәді. Онытан бұл маннык үйететен, маннык күнне төлелеген, әхені кітті сібәстеген. Онна оғылар бұтын бігі ейтен олимпиады кәрчектерігер бұл олимпиадны күйі қатыланырығар бігі бағары бұд. Онытан оғылар бұтыр Демдеш Коркин әппет андағар тұлларын бігінар қатылығы бұд, оны қатылаттары бұд. Жол көңіл наруа тейін, күйіс көйерінен, сүрек бағатынан, үйерінерге сайдарға біләммет дейін. Онтан нұчалыта. Оғылар бұд нұчы әрігер тейдіяқтарына, нұчылы ол демештерін жәхәдіяқтақтыр. Улуу тренер Демдеш Коркин әппет андағар тұлларын. Ол әбетер, позовы сердце, готов учиться, трудиться во благо народа дейін. Онтан улуу тренер Демдеш Коркин әппет андағар тұлларын английскайде олар әме білер болуқтақтар дейін өйде білі әқпет. Онна бі оғылар бұд қаяндағаны бұ улахан көректехилерге тейдіяқтарына улуу тренер Демдеш Коркин әппет андағар тұлларын әттіяқтарына ететәлер де, афанашық өте, үйеғі барты көрін тұрар дейін, үйеғі барты арағанчылы ғыжар дейін, үйеғі барты көрін істен тұрар дейін. Онна улуу тренер Демдеш Коркин әппет тұлларын қанады тейдіяқтарына омықтары күтті тәңге әттіяқтарына қаянны көмілі үйеғі дейін бі оғылар бұд ейдебет. Онтығай бұд омықтуыты манлық болан тағыста. For the happiness of my people, I'm ready to do my best денділер. Итен английскайды. Очағына бігі ұлы трене біттіллара, оғалар бұтын арчылы, араңатчылы ғыджақтыра. Онна әтергідлі коркунну, олар уаққа, коркунну, аяққа. Қартысқа түйе қайын. Да, қарсқа түсті біт. Уже түйерделер Николай Николаевич. Білейін болағына Антонина Овчинникова бігі оскола бұт тоғуған сәттіған әтті ғылақ бұпысницата үрілдір. Бары местіға тер барағыт. Түйе қайын үшедік. Сөйленімдер әқалыр. Түспеппет, уже түспеппет. Түспеппет, әйде. Бары олаппаскутын олын. Татьяна Панасьевнаға улахан мақтал. Так, білген Антонина Овчинникова ретін істебет. Дәрі, солистка Антонина Овчинникова ретін қолбан әрі бағалыста. Бейеқа зуымы төсе бара тұрар бағалыста тоқтан. Sarka tammahu sibekkiге түспекти
köhüttütter. Çek çekidik tamarin, sürapin sıvanyetar. En sırdıkken keremez sönün, kıyapınarga köhüttütter, kıyapınarga köhüttütter. Жабилеген тылы, түмүктүр тылы, биһиги тапталлах кейбитигер Александра Семеновна Коркинага беребит. Мен тутан турам. Манна бустут. Бустакка gelbit yonдар. Bu esse tügül bu naha şüvey bu Dmitri Petrovich öğrenetçide, erellek öğrenetçide. Naha Tatyana Apanasyevna Гоголева Саваячылах, Руку интернат школа, югус выпускниктары өйвелдәк, кеннер көмөлөһөннөр, бүлүөрдәк, үчвей тәрәһини тәрийдилер. Бу жоннор бука бары даганы астынан бардактыр болу дисаныбыт. Манна бары выпускниктар кийим төһө актагынан көмөлөһөн Эбил болбуттыра хан макталлах диеле. Бу строительный рынок 500 квадратный метр диеннах площадканы көңүллән, борбоско көңүллән строительный рынок салаячыта ил түмен депутата Иван Иванович Данилов көңүллән туроттар бытыр барка мактал бытын этебит. Выставканы туруруга Дмитрий Петрович үйрәппит, үйрәнәчиде Дмитрий Пахомов оғото эме быхатчикыттан улахан көмені оңыр бұтығыр эме үссүрәқтен долгын тұрат мақтанабыт. Он недер кияқа иннектін дағаны этенник тәрәхінлерге активный күттінуған үлелі қамсы сайда тұрырғыр бағарабыт. Онан же Татьяна Афанасьевна сүйрен, көтен, тритен, коротан бұл үйердәк үлені бардың комойуаққа, иддехияққа, бұлуаққа, талуаққа нада дәрибіккер өссі төгі сүйіяқтақ бағын сүгірен тұрын мақтанағын. Дұрубай бол әтәңе ғырыт өссі дағаны үлелі қамсы аят ота сылжы дейін эренербе билдирер. Коркинни үлелиякпит, коркинni айыкпит тен эреннеребин. Барыгытыр, барыка мактау. Кере бүтер кем келли быһылах мин көрәтек бу Татьяна Афанасьевна хүддә чөй историческое дело оңора хәҗәр. Именно бу кемнәргә коркыны гытталтыс бу җаны, коркыны йөрәмәт җаны, коркыны биләр җаны муньян хаманлык материал комыян, кине ракытлы көрән, бу биһиге хан буппыт, биһиге манна төнсүппит, тыста барыта ынбыка сака кирер, 10 сылынан, 5 сылынан, 10 сылынан, 100 сылынан. Бу Дмитрий Петрович коркын ден ким әтәй? Кинеға туаттен жоннар дәлләр әтәден бу биһи таня бу шапка көрән, рақатлы кенник, ырытан. Бу мин үләм нурокка жоңға специалистлерге, спортсменлерге нада булу ден. Бәді кимді заданиеті хоғыс үйрен көтен, кірі хоғысты командалан, биһиге ыры кәлән көміліхін. Олақ историческе делно оңыр бұтығар бу класс бұт атыттан. Татьяна Афанасьевна өлетігер сетихінде бағыран тұран. Кырылан өджер, оны ол ырыты өджібатын. Onun bihinden yarıktan nana, Dmitri Petrovic'den yarıktan nana, ırıtım nullu, ülede kamnaha taksırlak bolun, oğulları, hergelere, seyenlere, kendini yüeddere sırıtınlar. Ondan bihi kılaz ahtıttan, kırakı, sebeki tutar bütün konular, ondan Volga Afanasyevna atıl bir evin.
Татьяна Афанасьевна бу тибүктә хөлән наха хыналанар букатын республика дөнән улахан республика дөнән букатын улахан җыланы орай җагын мәхмән. Онан бала бихе яка улаханлык мактанан турамыт бу кракай сибәке җәлбәтен туттарабыт. Онна чисто символический корабелях битен беребит. Онан Татьяна Афанасьевна курук баннык ая тута сылҗаган бу олоққар сүрдә улахан суолта җиһаныбын бу люгардагы бартын кас квадраттен болары улахан багай 400 квадратка бу люгарда бартын моннян бу 10 конугу бу хаманнолорон бу маннык жоңго көрдөрөрүн наха чугай опсайнан дагана биһиги интернат школаны куру көрө тутанган кинелери бу коркун кемигер үлелеби жакталары тоққа кахыкка тахаттаран эме улахан тугу камынын орбутун онон барыта эн үлен барыта сыналанан бейегар төнде турдун үшүгeye Дека. Онон биһиге бары биһи класс атыттан яка мактанабыт, онна беке җөрбәтен туттарабыт. Бу биһиге класс этонсыллагы журапчыта интернат школа этонсыллагы бу пус Тойона Михаил Друзьянов, Котуна Татьяна Гоголева. Жабилеген төмөк бүтігер бихе сюрприз тақпын. Манна боллағана Коротаптен, Владислав Коротаптен республикаға билер айыр кеһи бар ырыхыт тағаны, режиссер тағаны сунтартан төріттәқ бихе олимпийский призер Александр Иванов земляга. Владислав Коротап ыры ылыр. Дере? Владислав Коротап журналист, эме доғырым Валерий Коротап. Валерий Коротов доқсыны тыстығына маннан ғырабыт. Валерий Коротов. Онна бұл ұрғанан бігі бүгінгі түм сүйбет бастықы шаға түміктен еға. Аны оробына 4 минутынан 2 шаспыт ұғылуыта ғалын еға. Олимпийский чемпион Павел Пенигин. Жәрі, Валерий, сыянаған ғырабын. Панаграмматын туқтудыр. Онан бүгін бары одноклассниктар бар. Бұлаға келен күттіс бұқытығыр бақтанабын. Бары келен сәңәр біт, көрәчілер бітігер. Онна бүгін бігіге зум площадканы теребіт. Национальный библиотекаға. Национальный библиотека үліхетті Ольга Николаевна беттен кәжі ем қаланыға. Павел Пенигин музейеттен кәлбет Үлене балта Мария Баягантаева Пенигина кәпсия олами хуллуға. Же, сақа сире сәңәрін көрір кейті. Валерий Коротап арай бүгін маннатиен тексен кәлбекінен үйерін көтен тұрамын. Әне қатылы онна ұрыны лыргар микрофон тұттарамын. Манны görüldü akımdan işler akımdan yakat delibin ona Arman Dimitriyev tuğunan nırıgın ılır bu kavullar. Eline engsiller birge Burgalın kön körse oynabu Ecigen erkoğu ötçata Korkuma yüene barbıta Sakalar eğdibitler yütünün Sürekten, sanattan sütbekkin Köyünü ağalbıt günlergin Doğuya gel tutta aktabı Uran kay sakattan almazsa
Sütütük, sımsattık kaydolan Alimpa, çıpçalın, ıldıkın Albana, artıgın, astıkın Sakaları, eydibit, erütün Sürekten, sanattan, süppekin Köyünü, ağalbıt günlergin Doğuya, gel tutta, aktabıt Girinir, otsulus bolanı Kıyıttan kıyıga sirdiğin Arama baraksan en bargın Narutum süregertin akın Sakalar eydibit erüdün Sürekten, sanattan, süppekin Köyünü, ağalbıt günlergin Doğuya, gel tutta, aktabıt Sakalar eydibit erüdün Sürekten, sanattan, süppekin Köyünü, ağalbıt günlergin Doğuya, gel tutta, aktabıt Doğuya, gel tutta, aktabıt Күнді көрәчілер көркенде олар оққа, көркенне аяққа ден бүгін бейге ехерек көрсі өбет. Сақа сирен автономиятын сүйіз сылығар анан. Сүрбе сүйе чулу кейті. Сақа СССР, РСФСР, онна СССР үтелек, учутала, беллилек, новатор, тренер, бачотынага орден кавалера, Дмитрий Петрович Коркин өренәшілері сүрбе беріз Олимпиадаға чөпчал сетейлерін төрден 5 сылығар анамыт көрсі өбет бастақы чаға манан төміктенер. Так, всем внимание. Через 40 минут вторая часть съемки